Hello, pui kania proper noun le common noun kanzir hau le donya. Common noun chu mishing ransa mun thil ming le thil thleng poi mo angte a general a soina an ming in trom thei soina ania. Proper noun chu khang mishing ransa mun ming thil thleng te special name ming bik kan pe kha ani entirna lo pe ila. Common noun le proper noun list kan neya ta hian girl mai tam takan oma hey girl ti ini kawa an lo hoi thup mai ni achan chu mai chia ve kan nia tu ber nge I kau ti a shat lawani ma se hey Lucy ti ai kau chuan Lucy nge kha lo hoyang girl hi common noun ani a Lucy hi proper noun ani dog ui hanti top hian eng ui nge tu te ui nge ti a shat lo ma seng Snoopy kan ti chuan eng ui nge tu te ui nge ti kha a chiang ani dog ti hi common noun ani a Snoopy ti hi proper noun ani city hanti top hian eng city nge ti kan soi lang chuang lawa ma se aizawl kan ti chuan a chiang ani city hi common noun ani a aizawl hi proper noun ani car hanti hian eng car nge eng company nge a chiang lo ma se Tesla ka ti chuan a chianga car hi common noun ani a Tesla hi proper noun ani festival ti po hi eng festival po alo ni theya common noun ani a Anthurium festival hi proper noun ani ni le thla hanti top chuan eng ni le thla nge ka soi lawa common noun ani Sunday emo January ti te hi proper noun ani heta common noun le proper noun list hi ngun takin en la adang lam na I mu theyem proper noun a chuan capital letter in a in tran vek ani common noun le proper noun te a in an lo na lo en le ila general name of a person animal place things and event common noun chu ming in trom thei soina ani a proper noun kan ti chuan a special name of a person animal place things and event ming bik kan soina mo special name kan pe ka kha proper noun kan ti chu alo ni a they start with a small letter unless they begin a sentence common noun reng hi small lettering kan ziak vek china amero chu sentence in tran na a omani ero chuan capital letter kan hmang ve thei ni they always start with a capital letter proper noun reng te hi capital letter a zia vek tur ani we can use article before common noun ma a te hian article and da te kha kan hmang theya we do not use article before name of a person and singular proper noun ma a te hianin article kha kan da meu lawa abik takin mishing ming ma a te singular proper noun a te kan hmangai meu lo amero chu man theina hmuna om ve thawa chu nakina article man na kan zir huna kan zir chiang don nia entirnan boy cat country shoes celebration hengte hi common noun ani Michael brownie India Adidas Christmas heng angte hi proper noun ani remember the word I will also be a capital letter he thumal I ti kan zia reng hian capital letter kan hmang zel tur ani kan thiam nge ani ti chian nan practice ang o a chana chu comment lama lo ziak la kalau endik ton nia khati chong khatu na tan chuan ni phot se grammar zir nuam vek ule